Sawuze sithi sisahleli kamandi ke kwe-social sisa-enjoy i-trend. Kusike kufike abamama fonini bagcipha i-toys. Benibacele kahle mba bangangeni ke lezi ziketi zetenesi bayiyekele ebantwini bayo. Bahleli bezazinxiba nepentyhose kakade mos betsho ngamathanga anesidima. But ke asikho lapho namhlanje guys. Yo ngazi wathini amagungqa over 30 fonini ahleli nje awafuna uphoso. Kubona abasistero badala basegooks bangafuna uguga. Ufike bezenza cool bezithomanisa nama-2K qonde hayi bo sisithozama uzawumosha abantwana. Ngabantu bakudala kaloku abayafonini bane-history ende yomosha. Baziqhekezile ifemeli ezininzi ekasi akho jani bangayiqhekezelanga. But ke asikho lapho namhlanje guys. Nasekasi badume ngobusela abasangeni naseSomerset Mall. Akhona angayibiyi umuntu fonini umincamince neduve yaphuma emall ehamba ngecala engathi ipenguin etshiswa ngomchamo. But ke asikho lapho namhlanje guys. Thursday 28 kaNovember siseGugulethu kwaSek e138. I-comedy night guys, itikiti i250 kuQuicket lihamba nemeal neglass yewine. I-entrance izaba yi150 emnyango ifuthi simenxe esifana nama uzingena ngezawe zewine nemeal. I-host yethu nguMiramatch uzabe khona noMel Olsen noSuper Mario so nelungisi English guys. Nentwana yampa uSiya Ukisi temu version kaSiya Kolisi. Alimazi kule poster esike wangathi sasilwanyana sitshiba silila emdantsane. Ngincela ukuthi ngathi inkawu shem niwoku kaloku guys ninganditrendisa fast. Funeke ndithi une-skin condition. But futhi sek neyazi uba ndithetha ngantoni mos I said what I said maka-cancelishe ofunayo.